akapre ka tung hadi sap tang ho ching puai lo ahol along lisi por desigiti jok lo non anta ang ho ching puai asong kapre ka tung ilitum ke labang itum hanang ki atum ke ilitung ga sap tapere lo jadi sap perere ne perere itum mangke lahilo ka preke preka dinglu APSC ke preka hadi itum mang perere itum ring nahi itum adet kay do big nahi lahilo la sidak ni di pikihek pen pikihek kalilo romdo yo aro padapay next lalam neli la ketang pen ho ketang dat pen Ruby Kumar Pancho telepon ng lolo ay puning oy lam punang litum ta ke doji sum tu bonang litum youth secretary ke cheboy ju pute ngini lige kumar lo pu sir sing bi mai masing nili do sekte lo kawas kar ju anu pa amaha phi nili metang si telepon ke lo manang tak de chikela la pu yo ki tiga no ke break na ho si misi la pu yo ako do we bange tok lo la sopot amanili computer bano lo berarti 2008 ni kan sing nama computer hala mahenu dak lo achitim aman ako kapre computer institusi ako ketok la helo ke deren and itu ke wang ke der inang lo dak ketok number 1 ke itung gobernur Laxman Prasad Acharya ake hai gobernur ake hai pansil itung toklo lapen against unconstitutional leasing out land of tribes people to non-tribal capitalists for so-called development. Development berarti krong titi. Development apa berarti to impoverish kita itu mana kapit dugya pan labangge. Kipu ke development pu kita itu mana kapit dugya pan itu je amak ini tu kau ise je itu development terkarane buli. Kinta asal lega amak এতিয়া যিমান দুখীয়া হৈছে আকৌ বেছি দুখীয়া কৰিবলৈ আমাক এইটো এই প্লেনটো লৈছে সেইকাৰণে আমি এইটোৰ এগেইনষ্টত আমি এই মেমৰেণ্ডামটো সাবমিট কৰিছো আমাৰ গভৰ্ণৰ হিজ এক্সেলেন্সি দ্য গভৰ্ণৰ অফ আসাম থ্ৰু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট নম্বৰ 1 के लानो जे Assam Power Distribution Corporation Ltd APDCL atum solar project hala mensing tiso lapen tebok tere arong kaduwe rong inkoy rapli an eviction that si hala daksi 18,000 bighas along lake 18,000 achiri chiri suri krine kep achiri cerai daji alam non het alang litum hala asam mewang tum narjulang bang pulo la solong leke ahem puawe apatawe jadi neli la solong ningye piglo apatawe pilo ante aku government awe bubedi aprang the government ke dolo itu marichu habi itu ke di hala government kalilang ma di hala government lo la hala bang so government hud ram hok piet lo kadumi apanta hala aki jo elong ling lilu ram hok piet lo aki chok che dim bang ekunat lo itong gi chok che ke pudam nang kok lah sohod Samson Singh intile doson teson pa jeplang long le de japot lo 1953 ni kan July 21 arni Assam Land Revenue Regulations itum ended lo hala ki enalong hala dag lo kaselama long isi kipunangi alam do abinong ke hala pupeden lo kopilo magi punangi ke kipunangi lo po hello je pini haladak land rights ka recognize pan henten budi pumatidi ante haladak kipunangi bange land rights la ka recognize aprang a government ke dohut ka recognize anke lage valid mane lage deng milu pusi hadak tok der nang ya polo hala tok te der ama ili tung aram hok anke ram hok kali pu ake joy lage jok ta long li ayam pu avik pu churang la hel ti chok che dim non anda itum mata sisini ni la solam itum mata sisini ni karbiatu
Lahir lo kitok sige itum chichinia itum pata and etlo aprampen. Apram na government dolo kende. La India government nangiching 1947 tote government ka leader le. Apram na dolo itum aricho itum habi itum habi la pen pomara tum lindok po tum dolo ke. Hala tum ke do ono hot itum ke long from hok an ke la ke velit nang ji. Hala velit le de po sinon itum pobat lo. La sinon itum pulo la bangso a solar project ke pawedat ng G. We oppose this solar project on various grounds enumerated earlier. La so memorandum mga pichihek lo at ma apram na itong plan F lo memorandum PF lo halagi toktang atensi nitong ke la so solar project ng ni pusi lo. La pen ke gas hala biogas compressed biogas abang la itum kapitalis apan lata kipu ke itum pan employment pihi body employment pihi are ya employment kipi pan ambani pan hawanai ma ha itum employment kilong ye fansi autonomous council ke doloti hala tum sinan pinang po ana master ke ong Puan master apos ke ong. Puan sokita apos ke ong. Puan LD assistant junior assistant apos ke ong. Pio pa sinang PPD. Hala hello employment lo ke. Hala nang PF lo te. Itu akapre ki hang nang yak kam tawi nili sini atengi. Ini to hati nang PF no. Upi pala nang PPD. La nang ipiji apan. Hang bagbe halal bab po putang. Bab sige di itu so kaning itu ke nang rap dun tek council tu di so ki apa ni nang rap dun tek no nilitum de you well do at lo haladak askim do in my plain district court silo tube well program ase that polo ng pawedet karbiang long ke ipu ga harlong do utamo ko pusi halad be hojai district along ke sommi ni hojai district men pu hawra khat ke isivet lo mati a boundary lo ke pu ke som no pu ga harlong do o pusi ipu me po hada het ni harlong ga widet le je la hele a district ka pre mo harlong do hala sa district plain district ka harlong ma be pu la si puti harlong pe doi pula te district se kisilam po ta chok labo la son gali lagi itu manang era te kilo ke ambani pan sen nang ni gende la sin tung pulon de la teacher apos an da ke tok dun ni ili tung ke tok dun teacher apos ke don college teachers university city teachers la kado we do an ni tung sidul tribe do man pilam non dang local do man pilo employment lam ko matana lang ante ambani panwa nai ma adani panwa nai ma lai tu ka la si aku reserve forest along silong li tang pichu yima thata lo alam lo de lage neri to man pulo la bang so reserve forest ke ha british army sigi pinchong kubadi lage yok ta phanghoran ne kubadi pu non ke ambani phang hadak si pichu yi ko pualam lo lage ambani phang ke foresta pipuk ne di reserve forest tapi puk mi itu bangge hala garu la pen karbia tum han hala ji lang so long di ahem adet pipuk damla di ang hadasi ambani pan aku kipichu po ande ambani pan pimiente dak nitu ilitum ke tok dun ke along leke do an nitum tribal youth the youth tame youth dia tame long leka be to mana pilak no ani si meeting lang na nilipudon lo en lang ilitu period ni edum en lang ni no may ni application ke to po ni itu application ko na ang mga mga pimigende pilo itong application kitok long ledet ko ho itok nang po abot pata ng pianon po si Nipulo angge nitum do dam sipo APCC tum do dam sipo RBC kriptian ni meeting long Nipulo he anya surjorong parke do dam no take na tum do dam no bidodi ama si Nipulo ni tum do dam ko sidan nang tum pat
Cruces pun nak pulih pukai. Awak saya beli pulau. CM pandili pulau. Oh CM pun nang lihat. Surjorong pandang lihat bang lihat lah CM apa. Nilai pun. Halo patanan pima nang pipe. Ang hala ke cite margin dia nak. Nasong yang kami. Setanon ke alang itu. Ambannya pa nang piun pipo budang dia nang parke la ke itum pa nang pibek na ho. Ngala. Ilang don dito. Laban halada police outpost ng pibito nang po. Isung sa dia pat. Ito. Laban lahilo la dake ambannya pa nang ne putip lo. Laban ke ako next ke next appoint ke putlo bangke tribal area, education thousand itum Soinik school, di Soinik school nang biji pula. Soinik school ki bilote halada ke ko ana percentage long amar kusinar biji. Tek lor alam lo. Non ke ninge je, seta mo nang nang iyo ninge 90% ni ko pa ninge ko. Ko mala sit ke long dön lang. Nang John the Ding Len nang ipupo. Di. Food truck ni food para chitim ke nang ipupo nge. An ke ko pulo. Ako kalam lo di. Army sige doon nge. Chitok taga nang doon nang mit putu yan. An ke ka chipi ka hala yon ke ding tumle ametang tumle lo nge. Ka chipi le po. Itu madim ke kupu si hala admission ke long doon yela. School ni ga ave. Tet ame exam had Guwahati sige do. Hala pe na job playing district pen si teachers ka van waret body just same met ke Jaluk Bari area pen Jaluk Bari malo lagi chief minister Himonto Biswa Sarma constituency ye hadak pen si amuni tum si tet pass waret ki hala dakong akiri etum duulum hada ki kali ge akiri etum gedu ali hada kapay passport ilu la tande prosno new question papers tahaw filig at pidam article ito mga nang pipida di nang itum ningdo bo GS road along inudar lu sopan nep check hedi ningkan kepa prang lu bola di komande sorma po halata di halapan nep check lagi hala ko prosno ke jor bang pugante je la son sibi no itu mana son bi beda di ma Soinik school tanga le vela anya kunang chupasang tuji ha China border lo nang bilang po papiti ali papiti nang po la to mangi bi la sinon itu hala Kargil long ta titidun inglo masudung tidun barat lo di papiti nang po ametang nagahakiring me ay do po la si la bangso Soinik school ke la ke itu dat Karbiang Long West Karbiang Long la ben di mahal sab ka pedon ang ni usinili pulo ilitung pulo la ben ke hala Chotolo Kindon Harvey Langso la ben de Chotolo Kindon la ben Borolo Kindon nalong hala da cement factory ako kasalam nam lepo cement factory kasalam kado kabe penajo ilitung lude amunitum apan ako kapi lumuchot akam compensation long ikupo hala to makan hala to malong likilak mo dia jeplang matagan ta ingin so memi api apuatum kipip atiri anta halangar lu sidono api apuatum apan kipip atiri celang dam nang lu sita unil halangar lu sidu no ha matata ingin so memi la son sinonikin angke la sonsi aku selam tang le lo hada angke simen ke selam putang simen ke selam lo dalar de aduk ke topik mo bonon aduk ke pik di urong so ke angke hala boisa pipo lang kapang lumakam dei lang kapang lo ito amunit tom ang papilu de le la sinelong matay sibang lo nili secretary do hot di haflong ka circuit house long sar karbi itu manta haide yo kasi than tu kasirak memi sar nitum hem an lang nang panglumji pusin nitum ke hopo lo pen nitum hem kim lo aman nang panglum le de ani gici la si puta nitum hem tan nang panglum tha puti kam ko pua lam le lo la le som le la som ke ga ot kahin no no bodi la andi ko mat la son ot na pa hino la andi la government atum akam ke claim si tum pada ot na pa hino la si itu pulo
haladak cement factory laben ason akahen no claim di mahasaong bong umrongsong bong so tolo kindon boro kindon laben ke harbe langsung halai hui claim ke det nang di kutil yo pulo so clear lam itung daktok dong non itung sep la solong laben ke non akapre la bangko pilio ni ketok ni kini pemi me halang itung ta to deputy cadet under the 6th schedule of the Constitution in the light of the recent announcement of several so-called development projects in Assam, we have no choice but to view these land grabs motivated by private interest. Kalang, juga ho. Ilitum 6th schedule ke longle tribal domasi reserve tip lokadi. La si, la tum la so 6th schedule kapipukang tum si hadi. Kapipuk bekya pansi, bek dorpen. Anung ang huben, anung anung tu ang happen ng yutsi ilitum along li nang ichiya kam not reclaim lo lagi. Ang apota ka lilo lagi. Ilitum cere nang non compensation pi ko da puji meni. Itum lai hui ka sabta mata nang ni. Itum ning hang nang nelo. La si demoralization bomb po itum ke. Demoralization bomb lote lagi chok chelo. Ajaha tumpu mo itum power bang lote pude nilipan na nang puhe. Ili tumang bang lo de lata non so kaya lang litum chini lo mene teta penangan anin ka na pram ino power bang lo de nitum bang sakurita nang pinang ne thang nang pin ni la non ke plang bare tum pen pomat chu hang bare extort bare ini tum ki kusi pudi lage chok chelo son bangge itu belum ke do partian amunit sita la son bangge chok chelo itu la akahen no akam bang eklem nang ne pupete ili tum adet ke kivirpo Ate mahala daki pula helo, kita belum kipu, monita tum aot mesen do olote, adekta anong tiklongi pada kita betul. Hala dak pupe, lidara bang mesen lote, dek anong tiklongi pupe, lidaran cot kalihan lagi pu, monit ke do anatum aot mesen lagi lansi adek anong tiklongi. Lasi ili tum anta, iot ke cebe mesen nang dia bang si jasemet klem nang po, itum EPHLC atum ke. Lapen itum sinilo non itum son taksi niliamen man pupedal pos non itum son taksi borolenta parti akimi kaselam tupo ate mala ke damtang atum anke home ministry along lapen government along parti along BJP along tekop dun trailer halatum tangna unit net no akiti apra